Kirentito ingi na ndenja ya antu batantatu kuma nturene muunga mara ni batariritie kimako kiao gia kumumorewa nyomba ni mbura inkatha nkurukie mwaka jumwa juthiri. Akiariria thineje mukuru wa muchi David Gitare aruga batuire thinene mukiao ni untu kinya mwekuru wawe ati matiraja gwita sibitari untu bora bubongerete thina nkuruki njeje iria nandi iraragwa ni aturi bakondorerwe nyomba ya mweri jwa ina mwaka muthiru na mwanka nandi batomba guchia kirenge. Martin Mugambi na gututarire rugono ruru arakinya gutwirana banjeje batomba gwita skuru kumaire kurugurwa. Ujui mukuru David Gitare mwekuru wake Rusia nkathana twana twao kuma mbari cia munga wandia chogoria kirigi chigombunge kia mara bakira urakora betaga muchie mbere mbura ya mweru ena mwanka muthiru kura mbura ni ejire ni kwaurire ukura nyomba ndone gukiga malotero rumwe nuntu ya imbe to side imwe side wenge tari na mabati iyo nyomba yambiria ko gukutuku nokumenya mutori umwe nawe ampaka ngugi abo mpaka ngugi riu no ije kodina omwe kolo na mutiga ngo mutiga ona kagitate akagwirwa ni nyomba nokumenya mwe kolo nawe no kejire ko na ari andita ngugi inya kibara ke umbe tanga ile yo ndaigwa nte kuibororobora yatanga urangwa Seviringi ana kana cia manero kana yana rabebuta kana 70. Gitare atwirite mathina na nkinyancha maro ciambirie kagita kara nyomba yake yomokire bare ndeni mwekuru wake mwendwa Rusia nkatha kumama cibitari na twana twake aratigwa na tu wake thukumagira mwekuru wakwa arwarire akolwara amama cibitari ni murimu wa mugongo ali na twana cukuru twana tuna leu ketwana tutona bia kolea kolingana ngala me otolo bia kolea bia bena ngala manu to tutole yada kiogoro tutire yada muwanja no kiogoro akine tolu ya kamutuka muga kanini ke mukoro kwa ino ndakilire nyumba ekwa ino ndia ndakonja ngwandara acio ino turi akinya wa utore wa nikato tukamaniritie onto kinya autokoria we ni nyene mathina nkuthoma Gitare na mukaigo twika arumetu otoro gogu twana twake turetua mbecha cukuru ndauga leu mwana le ngai agatutethie mwana ne kale mujie akali cukuru mwaka uonge nuntu gote bonge ndina bwe na tika gotwika nkadi kuya kana na konkaruta mbia mbuga na kaba mwana lege kudi cukuru na wanyire nto adi nkandamia nije kutua kwenyola ndiguyene kana adi kuya nkandamia yene agitaranagia makarika makuma kagita kwaratwira agukabwa ni iguru na nthiguru akinyete cukuru wirarega kumuthikiria na kurega twana twake tuthomera kiri cukuru enu nuntu atari na mbecha amwe na kwaria na mwarimu haya Jumatatu to mwana munini ogwetwa Kageni ndamunenkera magana mata ndauga eto nigia kula nigi kare ndamunenkera magana mata matano ndamwela shoka cukuru kendo loda kigerio akodi mwali anenkera mwalimu magana matano mwalimu amwelire dioge di mbesha ujenge itembeganu jonde gote gwitikirwa kirashini diogere mbesha irombare nene kirimo cioyo Gitare ikuonerwo karo mono ntwari na munda agwakirwa nyomba na nkinya twana twake kumba kuthoma akiugaga mamu mangi imanthiguru bagatindikana se iturinite muno ontona mwaka jujunde batathoma na ni ana bena kiao muno ni mbega ujaira kiao muno nora ntomba kubateria riu turuga mtu awendi bubwega uloka igwa kiao na teria twana tuturome ontukana tika mtumwe riu tukuragia antu bawendi bubwega bagatwika no baombi ona kubatetheria na ake bakathi skulu na nyomba igatwika no baombe kumwakira no kubue ana babe na wendi mwega muno wa skulu no lakini gutina mainya kiripotera Wero TV kuma munga gichigombunge kia mara mbitagwa Martin Mugambi.